Yebafowethu besenivile into yoba imarch kokwanyanzeleka into yoba ike imiswe kancinci because abafana bethu ndithetha ngama-South Africans mna oncamncam bebephethe imibhobho, bebephethe insimbi, bebephethe imitshini. Bafethu amapolisa kwanyanzeleka into yoba mawangenelele athi hayi xa kunama-gatherings anje aziphathwa into ezifana nezi. Kwanyanzeleka into yoba ophakela umthakathi bake bangenelele bathethisane nabo into yoba hayi bafowethu sicela nje into yoba oze apha ephethe laa nto leyana hayi makakayithathe aphakame agoduke ayoyishiya, sizabalinda bona babuye because le into esikuyo hayi bafethu asikafiki kwelazinga apha inoba zizathi zidingakale khona apha, hayi azikafuneki kwangoku. He bafethu, ngapha kuthiwa ileader yala political party abantu bokufika ithe buzani ngoba i-ENCA ne-SABC ba-invite uJacinta Ngobese Zuma for i-interview immediately xa kegqiba kuthetha upresident wenu uCyril Ramaphosa, nexa kegqiba kuthetha zabe zi-interviewer ezi uJacinta. So according to yena bokungamelekanga. Phofu ke ndimva uba uthini ngoba uthe xa kegqiba kuthetha upresident kungena uJacinta wagorobha ngayo upresident Cyril Ramaphosa kulaa nto bekeyithetha ngokungathi hayi man, yinkcitho xesha lento kayenzile upresident Cyril Ramaphosa. Ubonakala njengomuntu ongabriefwanga okanye ongaziphanga ithuba loba abe fully informed ngale nto esijongene nayo. Wathi ezinye zezinto abacimba bona zisombululo azikho even practical, ayonto okulula into babathi bazawuzenza. Uze nje apha ngongathi umuntu nje ozofuna nje ukuthika. Hayi ke bafethu, uthethe wayesula yonke lonto. Nale ncinci bucingela into yoba uyivile into ebithethwa ngupresident Cyril Ramaphosa, wenza nje into yoba hayi kube nje akavakalanga ukwegqitha upresident Cyril Ramaphosa. Wanayo into ethi uMangobese hayi kona uqhuba siyaqhuba asimanga, ayikho into akayithethile futhi ngaphezulu eyenza into yoba sibe sizawuma. Bafowethu, sekungathi bangayithathela engqondweni yonke le into. Khawube nomfanekiso ngqondweni. Abafana sebegaxile madoda, begaxile. Sokumele kuthethiswane nabo ukuthi ehlisana umoya. Okwangoku akabi lelo xesha, alikafiki elo xesha elo. Kodwa uyayibona into yoba sebezidelile impilo zabo. Bangenza njalo, yazini into yoba impilo zabo bazidelile. Sokungathi upresident Cyril Ramaphosa angaphindela back kwi-drawing board. Ake ayocinga bhetere ngoba le into ezithembiso akaze nazo hayi bafewethu kubonakala ingathi zingene ngapha zaphuma ngapha. Uyafana nje nomuntu oyowabhibhidla. Isithi kaloku lento asimanga thina siyaqhuba. Nge-10 kaJune 2026 i-MK Party izobe imarcha together with iMarch and March eKZN nansi. Ngapha ephondweni e-Eastern Cape bathi hayi nathi the very same day ngezo 10 zikaJune 2026 sisafuna ukuyosabela eBhisho. Sicela ukuyosabela ku-Premier wase-Eastern Cape u-Oscar Mabuyane into yoba hayibo Oscar Mabuyane, hayibo mnumzana, wathula usiva into yoba kuyonakala kushukuma mbombozona kwiside lase-Eastern Cape, kodwa wena uthule. Ingabe buyivile na uba ikhona into eyenzeka apha eSouth Africa because kungenzeka into yoba kayivanga ngendlela kathule ngayo. Bathi nje imibombo yonke yase-Eastern Cape barhalela into yoba abaseduze neBhisho mabake baye eBhisho kuyosayelwa eBhisho into yoba Oscar Mabuyane ithini into. Ingabe wena unalicebo hayi kapresident Cyril Ramaphosa simvile into yoba yena nje kwiSouth Africa yonke jikelele akanayo i-plan in action, akanalo nje icebo loba uzawudila njani nale ngxaki ajongene nayo. So basarhalela ukuyosabela ku-Oscar Mabuyane into yoba ingabe yena unalo icebo akanalo na, or else uzathi abantu basephondweni mabake nabo babone into yoba benza njani ukuncedisana naye ke phofu asazi. noma ngabe zabo angithi lento into zabo lezeyigqoma yibhafu sebefikile abaholi abazukwazi ukuhamba nathi siphethe ibhafu. Ngicela ukuthi ke wonke umuntu ophethe isibhamu sakhe ayosibeka endlini bese siyakwazi ukuhamba.
phakathi kwethu kunabomthetho kunamaphoyisa uma ngabe enibona niphethe ibhamu sebenibonile vele ibona abantu bacela ukuthi ibhamu masishiye bazonibopha mabenibopha beyihlonipho lenzayo uzoshawa-ke manje lalela mangafuna ukulalula uhambe la ongafuna ukuhlonipha uhambe la lento kuthe siyenza ngenhlonipho angithi asihloniphaneni-ke abaphethe ibhamu bafowethu siyacela ukuthi beyishiye bese sihamba ngoba akekho umuntu owudutshulwa futhi akekho umuntu ozokhuluma kuzokhuluma laba esibacelile ukuthi mabasikhulumele kulelizwe angithi thina sizohlonipha lokho ashiyeni-ke ibhamu bafowethu bese senza yonke into ngokuthula sihambe siyeza isikhathi sazo uma ngabe kufanele ukuthi masifike kodwa kwamanje asinaso isikhathi esibhamu futhi asidingi nanokuthi sifike leso sikhathi sesibhamu nangu Isandlo, isese, isikhojo, isaha lompoto sokusaha asobenalo la. Thukani masaha. Bulanda guys, anda bulet. Nazi procedure. Lalela ku. Lalela